ste ljudi, s vama je do sebe Emerald. Mi ćemo danas snimiti jedan tutorial, a to je kako napraviti farmu za jaje. Što? Fail? Brad gleda Serbian Games, bila sa mnom da pojačavaš. To što ja sad trenutno snimam. Idemo na kreativ. Ovo je moj svet za tutoriale, imam već jedno 3-4 stvari koje sam napravio u ovom svetu. A čovjek ćemo samo snimati tutoriale. Sad prvo što radite, uzimate staklo i stavljate ovako staklo 1. Sad ćete ovako 1, 2, 3, 4, 5. Onda idete, samo ovo da isključim pošto me nervira. Ovo prvi kako sam snimao ja sam uključio. Idete 1, 2, 3, 4, 5. Onda idete 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Onda stavljate ovako 2, 3, 4, 5. Onda stavite ovako, onda stavite ovako. Onda ovdje stavite ovako. I ovdje ćemo isto da stavimo ovako. I ovdje normalno će stavimo onu kapicu. Da ne bi jaje iscurala negdje napolje i da ne bi voda iscurala negdje napolje. Sad što radite, uzimate kofu sa vodom. I ona mora ovako da ide. Sad što radite, jeste samo da imate neke kokoške i prvo malo će da prekljužimo iz da pliva, pa će da se daje ovo grupa. Ovo su grupa pa će oko da skakuću. Ovo ne znam da izađu napolje. I oni sad ovako sve vreme da skaču. Oni tu je skaču i ne nikada izađu napolje. I možete, ako on se još stavni kokoška, stavite ovdje i sami turite. To čekate malo da ode i tako jedno za drugom. I ja mislim da je dovoljno. I za ono kad skaču, oni će vam dati tamo jaja, samo vi čekate neko vreme. Dok vi radite neki posao, oni stvari jaja točno ovako polako da padaju, preklizuju ovdje. I samo ovdje kad stanete ovako, otvorite kapicu i ako jaja. Imate jajca za jelo, tako to da prešto jaja se radi. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče današnjeg tutoriala. Hvala što ste gledali ovaj video, mi se vidimo u još mnogo drugim videima. Pozdrav, čao, subscribe, like, share, vidimo se, pozdrav.